byuka byuka dusenge muri gusinzira byuka mubwire Imana ko muyikunda cyane nanjye ndabivuze kandi nabanje kubisabira uruhusha nabwiye Imana ati kunda ndabivuge yuko ndagukunda nawe ubwira umutima w'Imana tuvugira muri jewe ko nkunda Imana nanjye byiyumveho nibyo ukwiye kubigaragaza yuko ukunda Imana mbese udakunda Imana wowe ukunda iki nutabivuga inyoni zizobivuga nitutabivuga ibyaremwe ibiti ibyatsi umuyaga bizobivuga none nitwoba tumaramaye Imana yaduhabwiye bwo gutandukanya amajwi none bitazi gutandukanya amajwi bitutange kubivuga ntugateteke reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore Mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewa ore Mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose dawa twese ubyagiye mu ijuru ariko ugakorera muri twebwe ubwoko bwawe urakaninazwa cyane mu buzima bwacu kuko ni wowe waduhaye umwuka w'abazima ni wowe waduhaye isoko ry'ibyishimo ni wowe utumara intimba z'ubwoko bwose ni wowe uduteturura mu makuba y'ubwoko bwose ndaguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mushasha turemeye ubwoko bwawe twasanze ubutunzi bwose bw'isi tworondera tutagufise twaba dufise ubusa uko twagendera mu madini atandukanye tudafise ukuri kw'ijambo ryawe ribohora tworuhuka tubaye indushi twogaragara nk'indushi none ndagushimiye kubw'umwuka w'abazima uduhaye turinjiye ku munsi w'247 muri uyu mwaka wa 2025 ndazi neza ko hari abo twatanguranye umwaka batakihari hari n'abo twatanguranye ukwezi guheze batakihari hari n'abo twatanguranye ku kwezi kw'icenda dufisemo iminsi ine yonyene batakihari kubw'iyo mpamvu amashimwe n'ayawe ntabwo ari ikiguzi byadusabye si umutima utunganye hoya ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi ukidufitiye ikindi ciyongereyeko ni uko ugifite umugambi wo kudukoresha none mukama turakwihereje uko turi kose uyu munsi utugabe kandi utugeze nk'uko ushaka uyu munsi turakwisabiye ntihagire amakuru mabi tujya kumva uyu munsi turakwisabiye ntihagire impanuka iyo yozana na hose tujya kumva uri Imana itungisha niko nyina wa Samuel yavutse kandi ubishatse uranakenesha
Nebukadinezari umwami wa Babiloni amaze kubona amaze imyaka 7 umubiri waramuvuyeko asigaye ameze nk'inyamaswa nta mugore yarakibona nta mwana yarakibona kandi yarabyaye nta butware yaragifise nta ngabo yari muhagariki ariko amaze kubona imyaka 7 yeze yicaye mu ishyamba aravuga ngo Uwiteka ngo ni wowe wica ngo kandi ukiza ngo ni wowe wimika abami ngo kandi ubimukurura ngo ngushimiye kuri Imana ingiriye neza ngo uzokongera ukanyimika mu bwami bwawe. Nebukadinezari akura ubwami kuri we akura akanyarinje maze umusubiza ubuzima umusubiza iteka umusubiza icyubahiro. Ndagushimiye kuri twebwe uyu munsi ujya gusubiza iteka n'icyubahiro. Twanyazwe amahoro yacu kuko tutamenye ingene tuyabibira mu kuri k'ubwami bwawe. Tugirira ikigongwe mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Niwemere ko duteterwa, niwemere ko tumaramara, niwemere ko tubabara. Duhuje umutima turi abarundi n'abarundikazi bisobanukiwe kumwe n'abandi bose bari kumva ururimi ndiko ndavuga. Aho bari ku mpande zine z'isi ndabwiye umuyaga w'ikushi ngo ntugarukane ubutware bwawe muri twebwe. Turazi ko ikirere kibi cyatwigiye amahoro, cyatunyaza abacu, cyatumye dukenyuka, cyatumye tubabara, cyaratuboheye amaboko imugongo, tubura umugisha kandi turabanyamugisha, tuburira amasezerano aho turemeye kuyaronkera. Uyu munsi kubw'imbaraga z'amaraso meza ya Yesu Kristo, uyu munsi ugira kane ukwezi kw'Icyenda 2025 utubiranye kandi n'umunsi wa 4 ndase agashinyaguro ku buzima bw'uyu mukristo turiko duhuza umutima dusenga ubutatubwira ndimana imwe rudeni. Ndasenze ngo ingwara zituve ko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo amakuba duhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo ubutware bwa mu ijuru butwarire muri twebwe kugira ngo buryo tujya kugendamo tubamo byose. Umurozi ntagira ijambo kuri twebwe, umusambanyi ntagira ijambo kuri twebwe, imboregwa ntigira ijambo kuri twebwe, umwankanyi ntagira ijambo kuri twebwe, umunyeshari ntagira ijambo kuri twebwe, umwicanyi umukereranyi ntagira ijambo kuri twebwe. Ndasenze ngo amaboko yose yamenyereye kukarya inkota, amaboko yose yamenyereye gusesa mu maraso, ururimi rwose rwamenyereye kuremenanya, ndasenze ngo uyu munsi nturugire ijambo. Ndasenze ngo bagusenze uyu munsi bagira amahoro. Ndasenze ngo amaraso ya Kristo adushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Si twewe guhera muri Misiri kandi basokuru batahetse. Umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka aho wadukuye ngo muri Egiputa ngo ntituzoyibuka ukundi, ngo turiko turagana iwacu ngo i Kanahani, ngo kuko niho dufise isezerano. Natwe hari ahantu mu mahoro, hari ahantu mu migisha, hari ahantu mu magara meza, hari ahantu tuzorambira kandi tukaroranirirwa, turiko turategurirwa kandi tukiri kuri iyi si. Ezekiyasi yaravuze ngo nta kuntu wari gufata iminsi yanjye y'umunezero ngo ndungike ikuzimu ntarayirangiza ngo yari kincagatiye. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, namba waba umuvumo wotuma twangirika uyu munsi, namba waba umuvumo utuma dufatwa n'imisonga itandukanye, namba waba umuvumo utuma duhora mu kaburi guhamba abacu, turawibohoje ko turawase mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo icyo muzatura n'ukwemera nzogishira mu ngiro. Turakwisabiye ukuramba, turakwisabiye ukuroranirwa kandi tugusabye kurambana n'abacu. Turakwisabiye umugisha mu byo dukora, turakwisabiye umutaye mu byo dushaka gukora. Uri Imana Salomo yavuze mu migani wa 30 ngo iyo utanze umugisha ntiwongera kumubabara ukundi. Utwihera umugisha uyu munsi turakwisabiye. Ndi gusengera mu isaha saa 6, ndi gusengera mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Nzi neza kuri Imana igorora ibigoramye, uri Imana ibohora ibiboshe, uri Imana ikura ibisuzuguro, uri Imana izana igikundi hari icagiro, uri Imana izana umugwiza hari inyatsi. Turasi inyatsi z'ubwoko bwose iyo zozanana cyane cyane inyatsi kutwaka amagara meza, inyatsi kutwaka kuramba no kuranira. Yesu Kristo mukozi mwiza, wowe mwigisha w'ijambo ry'Imana, wowe mwigisha w'ijambo ry'ubuzima, wowe muco w'ubuzima bwacu, wowe gahimbare gakuraho agahinda, wowe munezero ukuraho umubabaro, wowe butunzi bukuraho ubukene, wowe mwungere w'ubuzima bwacu kuriki ukura umwijima waseka ibi ku buzima bwacu. Udukundire uyu mwanya tukuninaze, tugushimagize, tukuririmbire,
tugusenge kandi dusengere no mu izina ryawe. Waravuze ngo nimumara gututurwa kubw'ijambo ryanje ngo nzoba ndi hagati yanyu igihe cyose muzoba muhuje imitima murenga umwe canke muri babiri. Kandi waravuze ngo nzoheza mbaye icyo cyose muzosabisha izina ryanje, ngo nzonabwira na data baye ngo kuko icyo data ashaka ngo nuko mwokwamabwisha. Kristo mukozi mwiza, ngutu tuboko twaje uyu munsi ntituri bwishikane kuri Kiranga nawe yarasobewe. Uyu munsi ntituri bwishikane kuri Dagoni nawe yaramenye umutwe. Uyu munsi ntituri bwishikane kuri Asheri nawe byarayangaye. Uyu munsi ntituri kwishikane muri Mowabu, muri Ashuri, nta namwe. Uyu munsi turi mu nyonga zawe. Aho umwe wese ari, ndazi ko irisengesho hari abo risanga muri bisi, hari abo risanga mu buriri, hari abo risanga mu gikoni, hari abo risanga ahantu runaka, hari abo risanga ku kivi, hari abo risanga kwivora, hari abo risanga mu bitaro, hari abo risanga mu gasho, hari abo risanga mu bucamanza, hari abo risanga mu maboko y'abagome, hari abagore risanga ku nda, hari abakobwa risanga mu rukundo, hari abakobwa risanga mu cyankiro. Riradusanga ahantu hatandukanye. Ndasabye mwami Imana nyagora ku ngoma uduhica imitima yacu ugusaba, kuko wavuze ngo nimusabe muzohabwa. Izari karanura yaravuze ngo mwirirwa muri ijogota, yavuze mu kigabane cya 19 ageze ku murongo wa 16 waye cyumurya, aravuga ngo mwamuguma mwidodoma ngo mbese ninde mubyeyi yo kwibagira umwana w'umucuka cyangwa umwana ari kwibere cyangwa uri kubibera, ngo ko mwebwe mutazi kwibagira abana ngo harakantu jewe ngo mwoho mbere mwava mukananirwa uko muri abantu, ngo ariko jewe ngo nabanditse mu kiganza canje cy'ukuryo ubutazimangana, ngushimiye kuko amazina yacu uyazi, ngushimiye kuko amazina yacu uyitayeho, ngushimiye kuko amazina yacu uri kuyakuza kuko Kristo yarabyivugiye. Yohana arabwandika mu kigabane cya 16 ngo kuko muri Kristo Yesu ariho tuvira mu bwiza tukaja mu bundi. Nituri buva mu bwiza ngo tuje mu bundi, nituri buva mu butunzi ngo tuje mu bukene, nituri buva mu kunguka ngo tuje mu ruhombo. Turabyase tubyankiye mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ubutware bw'ijungu bwongere butwarire muri twebwe kandi bukorere muri twebwe. Amasezerano na yacu yaduhe, waradusezeraniye biduhe. Nuturinda amakuba y'uyu munsi uzobaye umutayo kunezerwa ejo hazoza. Iryo ni ryo banga Kristo yasize mu bigishwa biwe. Matayo 6 yarabwanditse, yavuze ngo nimusaba data mumusabe ngo dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe ryuba ubwami bwawe buze. Mukama ubwami bwawe n'ubw'amahoro nibyo biri mu Bagalatiya 5, n'ubw'ibyishimo, n'ubw'ukuri, n'ubw'ubutunzi, n'ubw'amagara meza, n'ubw'igikundiro, n'ubw'ubudahangarwa si ubw'akavuyo. Twihera ibyo byiza bizanana n'ubwami bwawe tugaragare nk'abahambasaderi bawe. Ntukemere ko urusazi rutudumako, ntukemere ko amaso zahora ku maso yacu. Kanatsinda waratubwiye Zaburi bivuga neza ngo marira turirira aho twababariye, ngo iyo tuyariranye umutima utunganye ngo urayakira ukayashyira mu gacupa, ngo maze mu nyuma ngo ukayatwogesha kugira ngo duhe ibisubizo mu byari bibabaje imitima yacu. None ndagushimiye kandi ndagusabye ngo umutima wa mwanda abe kuri twebwe. Dawudi umusabyi wawe ntiyigeze ahengeshanya kugusaba ngo ibyo wonkorera byose uwo mana woreka ngo mutima wa mwanda ntamvirireko. None se Mukama nyene ijuru n'isi, mutima wawe ukurabe muri twebwe, ukuri ku ijambo ryawe kubwirire muri twebwe, ububasha bwawe bukorere muri twebwe. Turasinyatsi, turasi imibabaro. Ingomana mutima mweranda waje ku batumwa b'ubwa mbere barasaba ngo abantu bari bagira ko ari babahungu bo mu bugarire, bari bagira ko ari babanyagalilaya, babaraza ngo baje kubafata kumva imbaraga zo mu ijuru zabagaragaza nk'abantu bafite ubutware budasanzwe. Ngwino rero mana mutima mweranda, dufise Imana itarobanura ku butoni, niko Salomo imigani we 8:17 yavuga. Yaravuze ngo Imana nirobanura ku butoni, ngo wese afite umwete wo kwirondera mwiyereka. Ni nabyo Petero ashingiye intara by'Imana yakoreye Koroneliyo mu bikorwa by'abatumwa 10. Natwe uyu munsi Imana twizere, natwe uyu munsi Imana dufikinishe, tugeze kuri wa munsi mukuru usumba iyindi. Niko Kristo yavuze
yavuze akiri mu mubiri akiri ngaha kuri iyi si yarahagaze nkunda Yohani kuko yabyanditse mu kigabane c'7:37 avuga ngo wari umunsi mukuru usumba iyindi minsi avuga ngo wawe wase wumva kunyotewe ngo ntuziwanje ugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho ngo zitembe ziva mu nda yawe Bibiliya igahishura ngo burya nta kindi ariko aravuga ngo ariko aravuga mutima w'Imana azaza kuri abo bose bizeye Kristo mutima mweranda nuzi umucuraza mu buzima bwacu mutima mweranda nuzi ingwara tugwaye zirakira mutima mweranda nuzi ibihimba byangiritse birakira kandi Imana mutima mweranda nuza nta muroza dutora nta mwangusha dutora nta mutegatega dutora nta utongera dutora nta ushuhura dutora ngo Mana mutima mweranda dushire ku budahangarwa ni wowe wenyine ushobora kuniminita agira ukwingana maze data akagira impuhwe data akagira ikigogo ibyo Isaya yavuze reka tubyakire nk'isezerano kaze kugira ngo mu byo dukora byose tweregwe ngwino tugira abagabo bo kuguhamya ngwino tugira abagore bo kuguhamya ingomana mutima mweranda tugira abagabo b'intwari ngwino kugira ngo wungume hagati y'umugabo n'umugore ingo kugira ngo ungume hagati y'umubyeyi n'umwana ingo kugira ngo ungume hagati y'inshuti n'umugenzi n'umuvukanyi ngwino mu bakozi no mu bakoresha ngwino mu batware no mu batwabo ingo murikira igihugu cyacu cy'u Burundi duhe bwa butunzi Imana yatwemerera twaramenye ko Afrika ari Edeni kandi twaramenye ko iri mu butunzi budasanzwe uwo mukerubini Imana yasize ngo Adamu na Eva ntibahindukire twebwe turi bene Adamu wa kabiri turagomba kubwexploita generation yacu turagomba kwamamaza ubwami bw'Imana kandi turazi ko Burundi ari umutima wa Afrika natwe turagomba kuba bakuru b'ambassadeur b'ubwami bw'ijuru turagomba kuba umuco w'isi turagomba kuba umunyu w'isi turagomba kuturinda nk'imbonera ijisho ryawe turagomba guhezagira abaduhezagira turashaka kuvuma abatuvuma turagomba kutugwanirira turagomba kudushira hejuru amazina yacu ukayakuza kuko Zaburi ya 24 iravuga ngo inzabu n'ifeza rwose ni gawe aya masahuye n'amasahu asanze Salomo mwigiro kubwira ngo Salomo saba icyo ushaka Salomo bya gusabye warabimuhaye umwongera ko inzabu n'ifeza igikundira ubwenge n'ubwitonzi ibyo natwe turabikwisabiye nitugusabye ububasha bwo kujya gukererana nitugusabye amabuye yo kujya guterana naho Dawudi yicishije Goliyati buye twe tukwisabiye ubwenge n'ubwitonzi kandi tukwisabiye inzabu n'ifeza tugushingiye nawe kandi tukukwemereye tuguhigiye umuhigo ko nudupfumbatisha mu biganza byacu ntituzokorwa n'isoni zo kugarukanira kimwe muri ibyo 10 uzo waduhaye mu ntoki none papa kugira ngo ubwami bwawe bwagoke kugira ngo ishyaka ryawe riranguke kugira ngo igisuzuguriro tugikurweko kugira ngo akavuyo tugakurweko tuguteze ibiganza please twihere ubwoko bwawe twihere abahungu n'abakobwa bawe twihere umwazi ijya gusaba mwihere abakobwa bagusaba urugo bihere abasore bagusaba akazi bihere abagabo bagusaba ubutware bihere abagore bagusaba igikundiro bihere urabifise ngo ujye ufise iyo umwana wabigusaba nk'umutima utunganye murakenyura ukamuhereza ngo kandi ukamugiza umukwitsa niko Tobi yavuze urakoze ko bitwemereye kandi gushimira ko ibindi byiza byose ujya kuduha uyu munsi w'izina rya Yesu Kristo usenze nemera kuri Imana ije kutugirira neza ndazi ko ata protocol usaba nta mpamvu wo twima twabanje kuyana ibyaha byacu twakwemereye kwiyeza twakwemereye ko tuzokugendanira twakwemereye kugukorera twakwemereye kugushinga inani uzoduha amata ngo tugwima amatwi twihere mu bwenge twihere mu kiza twihere murengezi twihere mutabazi kandi dukiriza abacu bagwana aho bari mu bitari isengesho ryacu ribasange aho bari mu bibazo isengesho ryacu ribasange abari kubundabunda kubera imyenda bafise abari kubundabunda kubera agahinda bafise uri Imana ushatse nibuye duhagaritse ku ibirenge byacu urindura inzabwa vuga uti bane banje nimusubire gusuzugurwa uri Imana ishobora gutora amaparcela twaguze ubutaka dufise ukabushiramo inzabu tukaba turabohotse turatabawe tukavuga ngo turibuka byabirangane watugiriye neza uri Imana yo dutabara tutabanje kuja guteterwa ngo twirirwe turitura batatwumviriza none tugirire neza papa tugirire neza cyo tuzoririmba ngo igihe twari mu butayu ngo waratwumvise kandi tugirira neza kandi ndagusabye duhisezerano tujya kugendera ko uyu munsi kandi ndagushimiye ko byose ubigirana impuhwe zawe ubigirana urukundo rwawe ubigirana imbabazi zawe ubigirana amahoro yawe ntacyo tuzoburira mu bwami bwawe
twarahiriwe ko twakumenye jewe ko ndagukunda cyane ego koko ndagukunda cyane jewe sinoro nk'uko ndabivuga papa reka nkubwire mukama ko ndagukunda cyane ego koko ndagukunda cyane jewe sinoro nk'uko ndabivuga kunda mbivuge mukama undeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewo ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Kristu ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama alo oro mwami wanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose tugire Kristo bakunda wa mukama aho muri ku mpande zine z'isi nongeye kubakengurukira mwebwe mwashimye guheba itiro kugira ngo duhuze amajwi duhuze umutima dushimire Imana iduhaye kubona umunsi mushasha kandi tuyikengurukire no ku bindi bwiza ijya kuduheramwo uyu munsi ntabwo ari iby'agaseseshwa rumuri Imana n'urukundo murazi ko uyu mwanya ni umwanya twakira ko isezerano rishasha iri sezerano rishasha Imana yaduteguriye uyu munsi ariyo nzimano ukura mwaka abantu ujya kwishimikiza kugira ngo wirukane za manuka wirukane ya mashari wirukane kwa guhomba wirukane za mvuga iturumbuka wirukane ya majwi azana umubabaro mu buzima bwacu reka mbabwire ko ari muri za 48 Imana iraguye ihumura mu buzima bwawe ukwiye gukangurwa no kuri ku ijambo ry'Imana kubera iki Imana iri kugiriye impuhwe iguhuza na buri kintu kimwe cyose ukeneye mu buzima bwawe wamara kukira ukagira ituze wamara kugira ituze ugateba kumera imvi wamara kuteba kumera imvi ukabona abuzukuru n'abuzukuruza ugahimbagwa n'iteka Imana yaguteye bitasabye umutahe ushingiye kuri diplome yawe ariko bisingiye kukubaha Imana gato wimbibwirira sindabatebye uno munsi Bibiliya iravuga ngo umukama agiye kubura ibintu bishasha kuri twebwe ngumviriza ibi muryango wa Yakobo mwebwe mwitwa izina rya Isirayeli mwebwe mukomoka ku rubyaro rwa Yuda mwebwe murahira ku izina ry'umukama mukambaza Imana y'Isirayeli naho mutabigira mukuri no mu butungane nagira mbabwire ko uri karabwirwa no munyanteke nk'inkanitse ariko arabavugisha n'umunyanteke nk'inkakasi n'umunyanteke nk'inkawe ariko wawe ndavuga ati Uwiteka ntago mbyukira iwawe nagarara mpagaze ku bwawe ni wa wundi adaheranwa n'icyaha adaheranwa n'umubabaro adaheranwa n'agahinda ni wa wundi yaguma atitiriza avuga ati buriya uyu munsi byose ariko Uwiteka kuko afite ubundi bubasha afite inzira zirenga 1000 nk'uko Isaya 55 bivuga ndazi neza yuko n'ubundi akiri kumwe nanjye wowe tubyumva kumwe ko Imana iri kumwe nawe margare y'intege nk'izawe komera Kristo ni muzima yumba hafi nakubwira ngo ndumukora niko sogokuru wanje aravuga yabongo ni wakira umukora kukuvuza akantu keza aka kantu kagumya mu buzima bwawe ntukihebe kubera ikigaragazo runaka ntukihebe kubera igisuzuguro runaka ntukihebe ngo watebye kurongora cyangwa kurongoka ngo watebye kubyara ngo watebye gukabaka bifaranga igihe cyawe niki nyene nimba wubaha Uwiteka ngo nkako muyitirira izina ry'igisagara ceranda ngo ibyabaye kuva na kera narabibamenyesheje bitaraba ngo byavuye mu kanwa kanje ndabibumvisha ndabikora kandi ndabikorwa nyene bica biraba iki ni cizere Imana ibiri kiragushiramwo kugira ngo wumve ko ushobora kuba wananiwe uyu munsi
ejo haheze ushobora kuba wananiwe. Aya mezi 8 dusozereye kuvana mu kwezi kwa mbere ndetse no kuvana mu buto bwawe mu gukura kwa mu buyabaga bwawe, imbaraga watanze kugira ngo uronke iki canke kiriya, naho wananiwe Imana ikakubwira ati mfite ukundi kuntu ngikora kandi ngikora ubwo nyene sindinde kugutebya, ubwo nyene ngahotora akantu nk'uku. Bano umuntu ariko aracumba ubugari nk'uku, umuntu ariko aracumba ngahotora akantu nk'uku, ico ushaka ukabura kirose. Ninde yigeze guteramira nyine wari karacumba ubugari? Abo murabasirimu gusa, reka mbacira umugani nyoko wa musanze ari karacumba ubugari akagira nk'ugaguha ku mudara nk'uku, waba utwaye irobera ishobora kukumaza kabiri natoguye isupu ngongere uryo ubundi bugari. N'Imana nuko ibishaka kukubwira ibigomba kukubwira ngo burya marga ariko wananiwe, wakoresheje ingufu zawe, ukoresha umutahe wawe, ntiwazanye ukwizera, ntiwazanye ukwemera. Ati nyemerera gatoyi wiyani caca wiyeze, wemere ko umunyantege nk'yari je ngomeye nk'uko nabikore basokuru ba, ndakwereka akantu ngufitondera. Iyo Mana niyo yo kwizegwa, iyo Mana niyo nje guhamagara ngo uyu munsi mugendane, uyu munsi mukorane, ngo kubera ko narinzi kuri ntabarigwa kwigika nuca ukidadaya nk'icuma, uruhanga rwawe narwo rukomanaye nk'umuringa, ngo nabikumenyesheje kuvana kera, ndabikumvisha imbere yuko bishika kugira ngo ntuwavuvuga uti ni igishusho canje cyabigize, igishusho kibaje nahinguye, ni igishusho canje c'icuma gishongesheje nibyo byabikoze. Imana irashaka yuko utavuga ngo ingufu zanje, ikimero canje, ukonsa, uko ndeha, umugabo yandongoye, umugore narongoye, abana naryaye, diplome yanje, igihugu canje, politike yanje, umugambwe wanje. Imana irashaka utirata ibintu bigaragara, wirata ibindi bintu bizamugira icyansi abandi bananiriwe. Umuhami yitwa Yehoshafati yigeze kugira akajeda, arabwira Imana ati mbe Mana, nikute je ngusenga singujyajyanye ca 10 ukawemeye ko inzaho zanje zigwa mu mazi zigatwarwa muri yose ya Asia, mu kiyaga ca muri Asia ni Asiatique, sinzi ko ariko bagita, ariko Oceania ni sinzi ko ari family ko maske singibuka kandi sindumanya kwigisha igifaransa. Imana yamusanga yagira ati Yehoshafati ko wawuze kuza gusenga reka ndakwibira ibanga, tiburiya wifate nije n'umuntu w'indyarya, wifatanya n'umuntu afise umuvumo Mungu wa Akabu, yari yakoranye na Ahabu, Mungu wa Akabu na Yezebeli. Hagati rero buriya nta kuntu nakumane gufata inzabunda zicemo kabiri, none rero nungamburukira uraca kabiri ngo shumbushe Yehoshafati koko wanyezigiye. Mbabwiza ukuri ko nibwa mwahonge ari mwizara rimana mukuri kw'ijambo ryayo irabashumbusha ndabarayi, kuko impamvu z'uruhombo, impamvu z'urupfu, impamvu z'ugukenyuka, impamvu z'ibisuzuguro buriya ni nyinshi cyane. Hari zishingiye ku byaha bya badata. Ntimwirengagize ko mu nimba za Yeremiya 5 umurongo w'indwi aravuga ngo iki, ngo badata bakoze ibyaha ngo none uyu munsi nitwe biremere ku bitugu byacu, ngo abana b'abakobwa bacu ngo babirirwa mu furuka zibarabara. Binge yavuga Yeremiya sukuvuga ngo n'ubusambanyi bwari muri Isirayeli, no icyo cyari gisanzwe, ahubwo ni nk'uko bavuga ati ibyo twokoze byose byaragiye byiterera agapata ahantu nta kintu na kimwe tugishoboye, kuko nicyo gihura n'ubuhanuzi buri muri za 45 aho Imana yabwira Kuro ngo kuva ahantu ukiri muto ngo ni je nagukenye je nuko utigeze ubimenya ngo none uyu munsi Kuro ngo ndi imbere yawe kugira ngo nkura ibindi z'akiryuma. Hari ibindi z'akiryuma byabuze yuko utora business yawe y'ugukora ngo werekwe, hari ibindi z'akiryuma bituma uhorana intekera ku mutwe, ejo uri mu rushweka, hirya ejo uri mu bitoki, uri mu myumbati, uri mu kabare, uri mu resitora, urigisha, ugira amakuru, urumva ukabura ahantu namwe wotora uburaramo ugasanga n'ibihindizo by'ibyuma. Iryo rero Imana iriko irabitubwira ikivuga ati ndacyafise umugozi wo guca uyu munsi ugira kane muri uku kwezi kw'icenda, ijambo nimutaritwara muzoba muhombye gose, ndaje tunarikoreshe mu kuguruza ikirere ciza ku buzima bwiza bwacu. Imana irashaka kudafatira ku tuntu duto ushoboye. Ni ukuri pe Salomo yaravuze ngo byose ni byose. Uwo mugabo Salomo n'umugabo w'ukwemerwa ngo ubwange yarafise nta wundi n'umwe arabwira, ubwiza yarafise nta wundi n'umwe arabwira, ngo ukuntu yahinyanyura ibintu nta wundi arabishobora, ibyo yubatse nta wundi arabyubaka, amafaranga yarafise ngo inzahabu n'ifeza ngo kuri ngo byari bimeze nk'ikariyeri nta n'umwe arabigira, ariko aravuze ngo byose ni hose, ngo kwirigura arakwijora ukirigura iruhuka, ngo utazi ngo ibyo wubatse ngo uzobisigira ko azobifata neza. Yavuga ngo byose ni byusa kubera iki, yavuye afatwa n'akantu kitwa ngo ni igitsina karamutwaragera ku rwego akwabagora 700 arongera kwincoreka 300 ntiyikangora.
agera kwikangura ahuye n'agakobwa kakanyashune mu kazi kambwira ati Salomo baravuga ko bose uri mwiza kandi uri umwami ndakubaha ndazi ko utubasha umwami baca bamutwara ku musozi bakamutakicwa n'izuba ati nemeye kujaho nyene kugira ngo wereke ko wimatanije n'amara y'Imana igukunda Salomo arikangura nukuvuga uyu munsi ukangurwe ubundi yiwe ari gucumise wavuga uti hano ariko ndacani mu ishamba uyu munsi ukanguke ureke guhora naragowe ndapfuye ndofata amera gute ndatontuye jujujuju umutima widodomba uwo waratakaje ubutware bw'Imana wigicatumye umwami Nebukadinezari Imana imwibuka inyuma y'imyaka 7 sikindi kintu harakabanga kamwe yakoresheje gutekereza akabyigako akabireka n'ubundi akidadiye akabyigako nuko umunsi mwaravuga ati bwabundi umukama niwe yicaga kiza Imana ati nico nashaka gusumba uko kwikubita kugikiriza ngo jene Nebukadinezari ndakomeye Imana ati wanyibagiye ari jene guha abanyisirayeli bagukorera umareka araza kona kantu kamwe kumutsi gusa aracomokana mu ishamba mugabo wundi munsi kwera gacerere ukuye kuja mu gace ukavuga uti mbega ikashi nari kaba kote Imana itanga ubutunzi nimureka gusaba Imana ubutunzi nimureka gusaba Imana amafaranga na yayo nimureka gusaba Imana umugisha nuwayo nimureke gusaba Imana amahoro iratanga kandi iyafise ase anabondance ndasozere ngo warabyumvise none byitegereze byose mbese mwoho ntimwobimenyesha ngo kuvana ubu ngiye kukumvisha ibintu bishasha ibintu byari bishijwe kandi utaruzi umurongo w'indwi iza 48 ngo ubu niho bikiremwa si bya kera kandi gushika ubu ntiwari bwabyumve bivugwa kugira ngo ntuwavuga uti nukuri nari ndabizi ngo ariko ntacyo wumvise nta nicyo wamenye kuvana kera amatwi yawe ntiyigeze yuguruka kuko nari nzi neza ko uri umuhemu ukaba n'umubisha kandi ko witwa gutyo kuvana ukivuga reka mbabwire ubuhemu twashizwemo n'ababyeyi bacu ubuhemu twashizwemo n'igisokuru kibi cyacu ubuhemu twashizwemo n'ibyo twakoze ubuhemu twashizwe niki cyangwa kiri ntimukabatandukanye n'ukuri kw'Imana kubera iki Imana irazi kagusanga muri iyo mibabaro muri ibyo bisuzuguro kabwa ati mwana wa jewe ndacafise icyo gukora nutangira Imana uyu munsi igomba kukubwira ikintu gishasha utari bwigere ubona kuko igihe yari yarakivuze ntiwigeze ugihabwa nk'ubuhanuzi ntiwigeze ugitahura ngo kubera izina ryanje ngiye gutsinda ishavu kubera ninatwe ryanje ngiye kukwihanganira kugira ngo sindagutikize ngo naragutyoroye nakoresheje ifeza nagutyoroye mu kugucisha mu ruganda rw'amarushwa ibyo ndabigize ku izina ryanje ijyo nyene ndabigize none izina ryanje ryohumana gute ubu ni nazo bwanje nta wundi nzobuha ndasozereye gw'Imana nta wundi nzoha izina ryayo ng'Imana nta wundi nzoha ni nazo bwayo kuko ngo yari izi ko twabyawe n'abahemu natwe dushobora guhemuka ngo noneho igiye kutugirira ikintu gishasha ngo kandi ikintu gikomeye bakundwa bo mukama ubu turabana b'Imana muhumure ibitubaza kuri isi biracahari ibiturusha kuri isi biracahari ariko uko biri kose dufise Imana umurengezi Imana umutabazi Imana mutananirwa Imana umutunzi Imana umushobora byose Imana iyo Mana rero niwe gwawe uyakire ukangurwe n'impuhwe z'Imana zigusanga mu bugaragwa zigusanga mu butayu zigusanga mu gahinda zigusanga mu bugumba zigusanga mu bugwayi zigusanga mu gususumizwa n'amarushwa zigusanga mu rutuna turiya ariko zikagukuza zikagutabara zikakuremurura iminaniro yose Imana ngena amahoro twishimire twese itunezereze itunezererwe iturinde kubabara kandi twagurira imbere ibyo turimo byose twizere ko umukama uyu munsi aja kutugira neza kandi ko hari ikintu gishasha agiye kubaka ku buzima bwacu umwana yesu agiwe mwese amen.